Kador barkur yauren yaular nong sangriang kibadai kitrai kendo jong nong knum haka khatlai tarik unailar arja arpusan kilapen penapat ba balakhang swasipor banlich ngok ka yakaksat wainia laong bakadaw balakhang swasipor ka day namar ka jingdon ki kenrum kenram hapreng ki nong simwa yakate ka jaka ki balakrong pisa na ki kali ki bapenyeng harut jong kate ka jaka jongok kai klam ka jingbit na ki trai jaka Shushu hakabe day ka kurdap ka badan hakasnong dings yang Lapen bena ban nadu mentakasgi anam krong shu ya ka bayrong nakinong wan jengok kai perthai shadolan nong nong knum kaniru kalong tangsipor hadu ban pen bait pura yaki kenrom kenram bat kinong semwai ka jingmut ka jonggi ban wan ha ga de kapur kalong nang taban pen bena paj ba ha ka be dei bat ka de ka kam parking hawinya namar ka ni kam parking hawinya amta kalalong ka ba kenrum kenram hadu kata-kata te nagaliang jonggi kum ka Andor parkur yauren yaular, iko apan penapaj pa, hagan kapur, nang taban kang swasipur, hagbaya day, bat kani ka tourist spot kapadon huinya, namar yolese katadon kanu ka jingja ka pasngausi hagbaya day, bat kinongwan pekai, yagani ka jaka kapadon hagathain ka dong ka jungi, tikalong ka jingja burom, ya ka kurgajat kamtam, ya ka sinong kathau, bat ya ka distrik hi barok kawai. Te nagaliang jungi hagan kapur ni penpau ya kata musim kajing sengau kia ba ni kwa ban penbena paj ba ngin kang swasipur tat ndaga kur kan penbena ada kumwai pat nagaliang jungi ni kentu i kamtam ya ginong wan pej kai bagi dei ban senge swasipur namar gadon kani ka kenrum kenram hagbaya dei bat kani ka jaka kapadon hawinya kadai namar ba menta kesnem ngila pelaj tendar biang hagbaya day bat kanika parking lot kapadon hawinya bat ila don kiba yo ya kani ka tendar kapadai ban krong mentaus nem re gidang don pat kiwei kibriu kiba krong tuklar hagbaya day bat kanika jeka kamtam ya kibriu kiba lej pej ya ka viewpoint kaba kikwa ban lej pej ya ka ksya binya te na kata kadau nagaliang jungi kum ka dorbar kur ngila persyang banyak keren banyak penbej Panya sengatu jingmut par kita gibriu Andrei kim sengap nakaliang jungi kum gakur nila ai daga jing tho daga jing maham pan pensenge ya kata gabriu lani ya kita gibriu ba krong hawe dei bat kani gabu pon Andrei kim sengap te nakaliang jungi kum ka dorbar kur ban sim da ginu kisenjam ki ba kam nginim kwa ya kata Andrei ni penpau sa kaperthai pan maham kamtam ya ginong wan pekai bagi dei ban sange swasipur namar yo lesi gadon kanu ka jingja hagbaya dei bat kani ka jeka gumbang ngala pata syakmat pa kalong ka jingja burom ya ka kurgajat ya ka dong athan pat ya ka jalahi parok kowe hagbaya dei bat ka parking ka badon hanyam lang ka baha papo ka sinong dingsiang nagaliang jungi ka dor bar kurmenta ilasim ya ka rai pa parok kinong wan pekai kidai ban laj omdei ban krong namar ladangi lap yanu giba krong bi ain ya kan karai jong kakur kan sa bisyar par sa sim lagi wepat kisenjam tiba kampeng namar kajaka kaba hapating siang kalong kajaka kaba ngikum kakur ngile arai kunta omdei ban sim lani ban krong yano yamatai spor kum kakur mut ikwa pan palaj free ya ginong wan pekai tela dalap ya ginu kiba sim kiba krong kemut nagaliang jongi kakur ngihapan sim kajing bisyar kita gibriu Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya